Isa tong munaog, before munaog, ala pag bansa mo alcohol. Pre sa tanang pasahero. Wow! Tabalong na ni guys. Part sa tabalong. Hi guys. Ikaduha na ninyo akong unbox. Kuan guys, tripod. Kay naka-order ko sa ang kauban og Shopee. Ngani kay ko man to niabot tong usa ka tripod na ho. Wa po ko kahibaw nga nasakto tong akong pag-order sa Lazada kay kadto pa ko nakasuway. Pastilan kay pag-abot na pagkasunod ugma kay ni abot na pud ring isa. Wow! Mas mahal rin ang Shopee kaysa Lazada. Pareha ra sila nga kuan item. Pero salamat gyapon ko kay duha na. Kay aron ibili na ang isa sa bahay, kanina ang isa hangtod sa kanan. Itong tanahon guys. Na. Ang kanya sa Lazada. Nagsumpay. Kaning duha. Mas nindot nga duha na noon. Okay. Magamit diri sa bahay. Hindi na ako magdadaog. Asa ko dong. Sa una nangandoy ko nga maka ingani ko pero karon na jud. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pagtan-aw. Palihog ko og likes, subscribe og share. Bye-bye.